kuwa sei lo thei lo kuwa ka lut don Central Board of Income Tax and Customs in notification sang ni som hi pa khata ti chua chuan Burma bi ka soi ta topila Burma bi ka tanga kuwa kan la lu chuan chen za thum som kwale paruk point pasari puriat ain atlom tura ni lo ti ni ai tlom mak chu la lu thei lo top ai to ni chun la lu thei an la lu ta ni pon za som li te GST te pon choi te langa ya chu ti ni chuan antinan za som kwa pasari te khan lo la lu tang sila chuan an tax choi tu chu za chen za som riat pak sari ni pu che mai ka zo tep chu ti ni chuan trak pakhat keruk nei an ti chi a hian noi som paruk chuang hi chi an choi ngai ni chu bi choi du lo chuan thil tam takan tia tuna kuwa ina min hong dana hi kan se the ome enga tinge electronics kan la luta blanket kan la luta abc te po kan la luta nga tinge kuwa in soi ti hi min bei le na ni ram noya kalila thosi in minon zara thosi zong zong kan beng thelo minon zuk tu ero chu kan beng zat zatani chu tiang che chuan mizo te hi kan na ani he thili adik lawa kan nun le ril ru a roi suala leilet munte thingle ma munte ti chi economy honga tin kan border area zimna te ti boya ramte to pha hachek bial phechon an tor phan sani tun hai lo kan vai be che som thum chuang ku wa salna nan mu thu te kan thria khulam pang ho har san na tok na sa em mani chu wang chon mi puite le NGO te hi kan na ti top dan kan ngai tu a chumi a chuan mi pui sarkar kan ni chon mi pui du da nangin mi pui tan na ruala na thei tu hen kan na tangai ni kan ti to bangai tak zet enga tinge mit siai chunga kan la tinge tu na pen la kal thei ti hi kan soi du a ku chemen ka so che